kwetu kakujimini ni Frank Chola wetu ka bena kasai bwachini malu make saja so kutu diviser bwachini tutuluanga nanu bwatu bintu to amafi bansonga luma bansonga gashi bansonga babena kasai bali mu réseaux sociaux manya ibi anenu kwa kula tulekela ibwena ni bukwa bintu ambitu shahani mabikol mema Chola njindo ana matu konsa bani bakulumpa bigala chintu chimu bakulumpa bahitangana bani tutanta bons bani kasai ke tukaya kumpala tudibashala hanyi mabwabwena ni bukwa mubinji musonga mwena kanyoka mwena rusambu mwena kananga to leka na bintu abi mona ibisamba bikwa bana betu bakukivu ku Lubumbashi baji ensemble baji uni kopo yego benza ensemble kali tout bena kasai tujanu muntu musokala nu kayenda ni makuta muntu musokala milliardaire nkayenda to lelo tujibashala hanyima anubo abintu abi bwa comportement imoimwai hein bwa chini en wa bena kasai yeya ujushala nu de génération en génération pourquoi tuji mbatulela basanga na moi mubi wa bena kasai tukola wendu continuer wendu shala ni mutu etu bansongo non tulekala imalwao atuka tuselangana mulubusela mutetela musongu tsela mubinji mbwachini bwana tushebe ya ibintu abi tushebe ya imalu ao malu mabibi kolo kanu akwajikisha tonyo bana bateketa balelo kujibantu bafuila malu ao bwena ni bukwa londe sha histoire ya bakalonji mulopwe ya bangalo lampanda njile ya baba pa Etienne Tshisekedi jwa mulumba ta ebe sha bata twenu bwachini kasai kadinu bwachini moi mubi wa bena kasai ka utushikato ebe jay batatu ne banwambila ni bongala nweza maluma kwa na manunuke ba buzz na manunuke ba visibilité mais kanu ba manyani nunenda nukengesha kasai to kanu ba manyani nunenda nukengesha bana benu bano alela to twetu banson mbimpo tujikija bwene ni bukwa twetu banson mbimpo tushebe ya chintu cha bwene ni bukwa tukala ya chintu chimu songa mensonga jonsi ya mu réseaux sociaux ya baluba bena kasai telejai. Quand je parle du Kasai, nous avons un grand Kasai. Même si tu as Lomami, Sankourto, même si tu as tout du bon, c'est pas Kasai. Arrêtons ça. Boalous. Kwetuka kushimini ni Frank Chola wetu. Ngambilai. Hadiba engagé bisamba bigwa batu ba engagé bena Kasai. Soyez sage hein. Tabala aí hein. Mboalu bwenu bena kasai leke la distraction tout rêver bon ouais kwenza mujimu jama tonga ikakwila kasai mu réseaux sociaux et haka ulwa ukaulwa ni système wa tribalisme ukaulwa wa ku détruire bantu ukaulwa wa kusamisha bantu mitu tuya kunganda jika tukasumba imatala tulo tuhana kumbushima tuana kukana tuheta makuta bantu bonski mi pepekala ba politicien to politique leke la bantu wa benza politique wewa chala commerçant lesquels la distraction mu réseaux sociaux bena kasai tout dit trop distrait tout bena kasai mu réseaux sociaux tangila ibisamba bigwa